Arsenal. Bayita ikipe twa Gunners kabisa agakipe kitwa Leeds mu rugo era ni Lodi iragafata igakubita hasi Madueke ati bamwitano ni Madueke tera kapasa ku musatsi kwa Martin Zubimendi Igitego cya mbere igitego cya kabiri Madueke atera kona itabaho umunyezamu yitiranya amazamu agiterekamo hanyuma rutayizamu Simba terekamo Gabriel Jesus nawe sawa kabisa Gunners amaboko juju abaganazi mwese amaboko hejuru Arsenal ikubisirije amanota yayo arindwi agakipe ragakubise na kirishitira icyo nta kibazo yitwa cyane mwumero amashyi ikipe Arsenal mwibutsa ko Bukasa kagomba gukina umukino ariko biza kurangira atagaragaye umukino kubera ikibazo yagize muri warm up bituma Madueke ajya mu Madueke ataragira match nziza birangira Madueke abaye na man of the match kapiteni Gabriel kapiteni Martin nawe nako kapiteni nga Martin Odegaard inje mu kibuga akora pass nziza cyane z'ibitego ese gira tanze na Martin Odegaard none bukaneza nayo Chris yatsinziye oya yo Chris yatsinziye ahubwo Gabriel Jesus ine muraza kunyibutsa mbona mbona nabyibagera uko iri match irukanga kandi match iryoshye cyane amashi yose abakinnyi Arsenal bose bagarutse twongere dukomera teta match amantarindwi ayasubijemo nta kibazo rayitwa cyane uyu musa rutayidamu rero ikipe ya Arsenal twa Vita yo Gukorees igitego atsinze mu kanya kibaye igitego cya 200 muri kariyeri yose kuva yatangiye gukina umupira w'amaguru yuje ibitego 200 rutayidamu nyamara amaratsinda ibitego byinshi cyane amashi ikipe ya Arsenal harashize navuga journée ebyiri wenda bitagenda neza imikino 3 itabitagenda neza cyane anganyijemo 2 itakaza umwe umusaruro atari mwiza bongeye kwikamata ku mugoroba banyagiraga ikipe ya Leeds bayisanze ni wayo ibitego 4-0 navuga ko nindi ntambwe yani intambwe yindi bateye nyuma y'imikino 3 badatsinda batabona amanota 3 kuko Arsenal imikino 3 yarishize itabitagenda neza cyane anganyijemo 2 itakaza umwe umusaruro atari mwiza bongeye kwikamata ku mugoroba banyagiraga ikipe ya Leeds bayisanze ni wayo ibitego 4-0 navuga ko nindi ntambwe yani intambwe yindi bateye nyuma y'imikino 3 badatsinda batabona amanota 3 kuko Arsenal imikino 3 yarishize yayikoraho amanota 2 ku manota 9 urumva byari igihombo biri no mu byagabanyije amahirwe yayo gushyiramo intera ifatika hagati yayo n'izindi kipe zikurikiye by'umwihariko ekipe ya Man.City Arsenal yari yakiriwe ku kibuga cya Elland Road ikibuga cy'ikipe ya Leeds United ikipe imwe mu zigorana ku kibuga cyayo cyane bigafashwamo n'ibintu bibiri icyambere ikina umupira wihuta cyane urimo imbaraga urimo gusatira kwihuta ariko ikanafashwa n'umufana wayo ubuntu ba wegereye cyane pe wawegereye ikibuga stade nyinshi zo mu gihugu cy'Ubwongereza zubatse ku buryo umufana yegereye ikibuga niko babihisemo ariko noho ikipe ya Leeds yo ni stade itari nini idafite bwo wavuga gute ama etage menshi ngubone wenda abafana bamwe bari hejuru usanga abafana benshi bari hasi rwose begereye ku kibuga neza ibyo rero bitiza umurindi kandi turabizi ko umupira w'Abongereza umufana gufana n'umuco wa umupira n'ubuzima bwabo batakaje rero ibitego 4-0 umukino mbere y'umukino abahanga mu by'umupira bya shampiyona y'Ubwongereza bavugaga ko ikipe Arsenal imbere y'umukino iramutse igeze amanota yatakaza kuri kiriya kibuga byayikoma mu nkokora mu rugendo irimo rwo gushaka igikombe kubera ko byari kuyangiza mu buryo bw'imitekerereze uburyo bwo gukomeza kugira ishyaka uburyo bwo gukomeza kwizera ko igikombe gishoboka nubwo twavuze n'ikinyarwanda ariko haraho nyine bikiriko naho kije oya dukomeze ariko reka nkomeze ngerageze ntabwo byakunda mu buryo bwo gukomeza kubaha morale cyangwa se kubongeramo ishyaka ryo gushaka igikombe kubera ko iyo baza kutakaza bagatakaza amanota 2 cyangwa se bakawutsindwa byari gukomeza kongera amahirwe ikipe yikurikiye Manchester City iri buze gukina umunsi babikoze neza rero batsinda ibitego 4-0 ibitego byaje mu gice cya mbere ndetse n'icya kabiri
igice cya mbere ku mupira watewe neza n'ikipe ya Arsenal, umusore bita Martin Zubimendi yaje guterekaho igitego cyiza mu by'ukuri cyatumye bayobora umukino hakiri kare. Nyuma yaho baje kubona koroneri bayiteye umuzamu ndetse na David Calvert-Lewin wari wegeye n'umuzamu baza kwitsinda igitego, icyo gitego cya 14 kuri koroneri bari bateye neza, umuzamu agiye kuwufata ngo awugumane mu ntoki, ahubwo birangira awufashe awukoze uramucika yakubise awujyana mu izamu ujyamo aritsinda mu by'ukuri ikosa ry'umuzamu nyezamu Dalo. Igitego cya kabiri umuzamu Dalo yitsinda igitego cya kabiri, igice cya mbere cyarangiye bibiri ku busa. Yarangira ibitego bibiri ku busa kuko igitego cya Victor Gyökeres cyaje gituruka ku mupira yahawe na Martin Gabriel Martinelli ku minota 69. Hanyuma rero bisatira umunota wa 80 gutyo 78 Gabriel Jesus aza gutsinda igitego cya kabiri, igitego cy'umwataka, igitego cy'ubuhanga bwe bwite mu by'ukuri, aterekamo igitego cya kane. Arsenal ibona amanota 4 ibona amanota 3 ku bitego 4. FIFA kubanza nivanze mu bintu byayura yabonye intsinzi nziza, intsinzi yayifashije mu rugendo rwa gushaka igikombe cya shampiyona. Mu by'umwihariko impamvu intsinzi ifite ikintu remereye ivuze no kubera yuko bari bamaze iminsi afite umusaruro utari mwiza mu mikino itateruka, kunganya kubiri no gutsindwa. Noneho uburyo n'umusaruro babonye muri iyo minsi ishize, uburyo bawubonyemo unganyije kabiri nta gitego winjije, uri mu rugendo rwo gushaka shampiyona nta gitego winjiza, ni ibintu bibi cyane bigaragaza yuko utari tayari cyane no kwinjiza ibitego. Undi mukino sinzi ibitego bibi nabyo bitavuye mu buryo bwo gukina busukuye ngo urabitsinze unatsindwa ku kibuga cyawe bwa mbere mu mwaka w'imikino, ntago byari byiza. Ko n'insinzi nk'ingi noneho iremereye ni ikintu cyongera imbaduko ndetse n'ibyishimo mu ikipe, ku ikipe ya Arsenal ni ikintu cyiza. Yaratangiye ihuye n'ikibazo kubera ko mu myitozo yandi yo kwishyushya mbere y'umukino Saka yavunitse, kandi yari mu bakinnyi bagomba kubanzamo, bisaba ko asimburwa na Madueke, ariko Madueke yaje gusubiza neza, yasubije neza, agira match nziza yo ntumuzo byo kuza gucenga umuntu we mu gihe kwa kundi bahura rumwe kuri umwe, abikora neza nko santu bizi speed yo yarayifite kwihuta kwiwe, azana n'igitego cyiza kivuye muri corner kick. Corner yateye rwose Jad yabisobanuye nziza rwose yijyanamo, ariko nubwo arimo amakosa y'umunyezamu Dalo, ariko ntabwo bara gushimira akazi Madueke yakoze mu gihe Saka yaregize ikibazo cy'imvune mu myitozo ya mbere y'umukino. Ikindi kandi twabonye Arsenal yongera kubona izamu cyane, ibona ibitego byinshi, naho twareba kubona itsindi ibitego byinshi noneho bisukuye. Umuntu ashaka kuvuga ngo garimo bwa buryo yamenyereye bwa set pieces cyangwa se imipira y'imiterekano, ariko basinze n'ibitego byiza. Urugero igitego cya Gyökeres ntabwo ari inshuro nyinshi twamubonye atsinda ibitego nka biriya muri mwaka w'imikino, n'ikintu yanengwaga yatsinze igitego cya 3 muri Premier League, ariko ibitego byinshi yaramaze ikintu ibitego nka biriya birata bamuhereza imipira tari clinic imbere zamu cyangwa se atabyaza umusaruro uburyo bwinshi abonye. Ikindi kandi ntanabone n'ubwo buryo inshuro nyinshi kwa ko ari igihe cyageze nk'umwaka w'imikino ugeze hagati, Gyökeres ari umwe mu bakinnyi bafite expected goals mu yavango ni ibitego umukinnyi aba yitezwe gutsinda. Buri umukinnyi urata ibitego byinshi afite expected goals iri hejuru, nuvanga aba yashobora gutsinda ibitego bireje, ariko Gyökeres yari mu barutayiza muri Premier League, bamwe mu banzamo bafite expected goals iri hasi, nuvango batiteze gutsinda ibitego kuruta izamu. Cyo ni ikintu kibi cyane, buri ushaka kurata umuntu akabikunengera, ariko bura iyo utagerageje no kugerageza imbere zamu aba arimo ibintu bibiri, ntabwo uremerwa uburyo cyangwa ntabwo uri mu mwanya wa nyawe wo kubatsinda igitego nka rutayizamu. Ibyo rero kimwe rero yajya ashinjwa ni ukutaba mu mwanya wa nyawe, hakabamo imipira myinshi iteye ugasanga nta rutayizamu uri muracaracara aho ngaho. Ariko kuri inshuro umupira Martinelli yamuhereje yari mu mwanya wa nyayo Gyökeres, ashyiraho kuguru cyane igitego cya rutayizamu cyiza rwose yarakeneye, aza no gusimburwa Jesus atsinda igitego. Ntekereza ko nta wundi mukinnyi wa Arsenal wagitsinda, igitego cyo gufunga umupira kuriya ugacenga umuntu wawe ukihindukiza finish nkiriya gushyira mu izamu kuriya. Ntekereza ko Arsenal dafite karite y'umukinnyi watsinda igitego nka kira mu ikipe. Nibyo rero Gabriel Jesus guhereza yagejeje kandi gukora icyo nakita nka test cyangwa se kugerageza kuzana Kai Havertz muri 11 bwa mbere muri Premier League, yarabikoze muri Champions League bakirana na Kairat, bitanga umusaruro, agira match nziza, atanga assist, atsinda n'igitego. Ariko kuri inshuro bikoze no muri Premier League bwa mbere, uyu musore akina ku 10 yicaza Odegaard, yicaza Eze,
bakina kuri uwo mwanya ahitamo Kai Havertz. Ntabwo yagize match idasanzwe nkuko byagenze kuri Kairat, yagize match iri aho ngaho cyane ko Odegaard yinjiye mu kibuga ahita amuhereza bya bindi batabonye kuko Kai Havertz ashaka gufasha guza gutanga imipira myiza igihe cyanya cyakarekura umupira cyane kuko bimwe mu bintu Odegaard ashinjwa no katindana umupira. Kai Havertz ashaka gufasha yenda muri ibyo bintu no mu gihe mugeze mu rugo rwo muhanganya nakaza kuba gutsindira igitego cyangwa gatanga umupira uri decisive. Ariko Odegaard kubera technical ability arusha abandi bakinyi bose cyangwa se n'umutekinisiye kurusha abandi bakinyi bose bakina ku 10 bafite yaba Eze yaba na n'uyu nguyu Kai Havertz, we agwereza ikintu nka kira nkora umupira atanze kuri Gabriel Jesus ashaka gucenga umuntu we atanga umupira yihuse kandi buri kintu Arteta namwongera mukundira nuko asubira inyuma cyane akafasha kudefanda. Yaje kugira match rero nziza kimwe Arteta arimo aratwereka nuko nimba ugize match nziheruka Arteta bikwishyura agwereza kubanza mu twabonye ko Gabriel Jesus yagize match nziza kuri Inter de Milan bageze muri Premier kuri mashya ya championnat na Manchester United ahita y'umuhemba mubanza mu kibuga. Kai Havertz nagize match nziza kuri Kairat y'umuhemba amubanza mu kibuga biramufasha cyane. Kuri inshuro rero babonye intsinzi nziza. Impamvu umuntu yumva ko ari intsinzi nziza avuga kandi abona Leeds bagiye gukina 16 nuko Leeds yanimaze imikino ikanga amakipe manini, yaratsinze Crystal Palace ibitego byinshi, yari yaranganyije na Sunderland ibitego 3-3 ndumva ni umusaruro mwiza, yaratsinze Chelsea, yari yaranganyije na Liverpool imikino 2 urumva yari maze kuzuka. Ntabwo yari kiri ya Leeds. Arsenal yatsinze ibitego 5-1 mu ntangiriro za shampiyona, ariko kuri ngubu Arsenal kwisaha ku kiyoga cya ikatsinda biremere kuriya ni ntekeza kandi intsinzi iremere ku mutoza Arteta n'ikipe yiwe. Nta n'abana barakuvuga ko Arsenal bimwe mu biyifasha bikomeye cyane n'ubwiza ndetse n'abakinnyi benshi muri squad ifite. Kubera ko wari ubisobanuyeho mu kanya kuba ashobora gukina umukino adafite abakinnyi be babiri ba mbere ku mwanya wa playmaker cyangwa se umukinnyi ufasha kugende gutwaza umukino, gutuma ubwiza bw'umukino bugaragara ku ikipe irema amahirwe, bari hanze akamushyiramo nka Kai Havertz. Icyo ni ikikwereka ko kubera amahitamo ye, yego ni ikikwereka ko afite ibisubizo byinshi. Ikindi wanabibona ko niba ekipe itsinda mu buryo bwose bushoboka igitego cyabonekamo bwose mu mukino bukagaragara, abarutezamo bombi babiri batsinze hagati mu kibuga batanze imipira ndetse n'ubwo buryo bwo kwitsinda igitego nabwo bukagaragara, bashyize pressure wasatiza mu barigeze muri cyo babisobanuye kuko Arsenal mu bitego. Hari umuntu avuze kuri YouTube channel yitwa Ndungutse Jean Baptiste nigitekerezo ati Eddie ngewe intsinzi ya mbere twagize nk'aba Arsenal nukubona Saka na Odegaard babanje hanze iyi season nibo baswa dufite. Ntabwo ariko bimeze ari nanjye atari ukuri igitekerezo cyiwe ariko nge sinemeranya na gatoya twamufasha kubigorora. Ntabwo avuga ko Bukayo Saka avuze Saka ndetse na Odegaard bari mu bihe bari muri meforme. Nta meforme mbona bari muri meforme. Umva impamvu nge baratari muri meforme sorry gato. Ngewe Saka impamvu ya mbere babona ko ari muri meforme nuko adafite ya mibare nk'yari afite umwaka w'imikino ishize. Nimba twibukiranya yigeze kugira imvune ari uyoboye assist amaze kugira 10 ibitego nabyo afite ya mibare itari imibiringaniye, ariko ubu ntago ari byo bari kumwitegaho. Ariko ni wabona icyo Saka arimo arahereza equipe muri iyi minsi ntago ari ikibazo cyo kwadatsinda ibitego wenyine mu equipe muri rusange. Saka none ntagiye bigeze tumona Arsenal afite ibitego 10 na bingahe afite ibitego byinshi. Kiramwitegagaho ni imipira ivamo ibitego assist nyinshi. Ubu ngubu umurutayizamu afite ibitego bingahe? Igitego cya 3 muri Premier League ibitego 6. None urespectinga ko mukinyi wawe mu winga agira assist nyinshi rutayizamu atatsinze ute? Ntabwo bishoboka. Ushaka kuvuga ngo nta mipira muhereza. Uzarebe Gabriel Jesus yinjiye mu kibuga abona uburyo bwinshi ko ahabwa imipira myiza ko amenyeranye gukina Saka. Wenda ntago aramo ukumenyerana kwa Gukorees agenda improving umunsi kundi, ariko nyenekeza ko ikibazo atari uko ari Saka, ahubwo ikibazo nuko imipira atangwa ntago batsinda ko kunze kuri ama cross atanga imipira yeza guhindura muri box cyangwa se inyuma yayo ni myinshi. Mbona Saka ataragabanyije urwego ahubwo inshingano z'uburyo umutoza ashaka akina nazo zisa nk'izahindutse mu cyusa nk'usubira inyuma cyane kurusha uko none niyihe mikino uvuga iri marika cyangwa se iranga Saka mu inosezo Wolves ibitego 2 kuri kimwe yayigize mu match ira ni match ya Saka. None subwo ni uri kwibuka iyo match yonyine urumva atari mikino oya nge ngo ayirugero narondora ariko nyine urwo nirwo rugero rutarwihuta. Impamvu ndi umuvandimwe aravuga icyo we niko bibona, ariko nanone hari icyagabanutsemo bibaho nibyo nyine twasobanuraga suko ari umuswabwa nuko atari mu bihe byiza. Cyakora Odegaard we yigeze kugira igihe cya meforme
mbere yuko ajya muri za mvune cyagera muri za mvune zihoraho agize imvune 3 bamubaga n'urutugu ariko agarutse Odegaard amaze kugira uruhare rw'ibitego 5 kapiteni agarutse hari match nyinshi amwibukira match ya Breton ni match yiwe yafashe gutya ikipe akayihimba ariko nanone mu rugendo rw'igikombe rushaka igikombe aba nabakinnyi rega bigeze kugira imibare bigeze kugira double digit mu mwaka saison ya 2022-2023 ari mu bitego 10 na assist zirenga Bukayo Saka ari maho ngaho ba Gabriel Martinelli ari maho ngaho na Leandro Trossard ari nabyo biri no gutuma Arsenal ubona ko nabyo nabandi na ba Pro Scores banengaga bavuga ngo Arsenal imibare yabo y'abakinnyi b'imbere ntago ari myiza kandi uko niko kuri ariko nubwo bitameze gutyo imibare itari myiza hari ikindi gice ikipe nanone ikomeyeho irabasha gutsinda abakinnyi bose bakabigiramo uruhare yewe n'ubwo buryo bw'imipira y'imiterekano nabwo bikagira umusaruro so ibyo rero ntago bikwiye kuba none byatungurana kuko Arsenal ishobora kuba ari nziza mu gice cy'inyuma imbere bitameze neza gutsinda ibitego bine ari ikipe ya Leeds United nongeye kwibonamo n'ubundi ubwiza bw'ikipe mu gutsinda buri mukinnyi wese yabigezemo uruhare iyo nayo ni karite n'ubwiza bwa ekipe amakipe yose adashobora kugira ushobora kugira ikipe igashingira ku mukinnyi umwe gutsinda ibitego byinshi cyangwa se uri mu bagenerwa mu gutsinda ibitego byinshi ari we talisman cyangwa se X factor mu mikinire aho ushobora no kugira ikipe nziza aho itsinda ibitego byose babihuriyeho iyo nayo ni karite n'ubwiza bw'ikipe Arsenal yamaze gutsinda ibitego 46 mu ino sezo 14 ni ibyavuye ku mipira y'imiterekano iyo ni karite ntabwo abantu babyirengagiza ishobora gutwara igikombe ikina muri ubwo buryo aho ishingiro ry'imikinire ryayo rishingiye iyo nayo ni karite abantu ntabwo bakwiye kwicara gusa ngo bavuga ngo kuba ekipe ndabyumva kuba rwose imbere batari gutsinda abakinnyi bane b'imbere batarimo baratsinda ni ikibazo kuko bituma ekipe idatsinda ibitego byinshi cyane bituma hari imikino imwe n'imwe igorwa gutsinda kubona amanota 3 bitewe n'uko abari muri dedication cyangwa se abagomba gutsinda batari gukora akazi kabo neza ariko none ntibikuraho yuko hari ubwiza bw'ikipe nanone ihuriweho mu gihe abakinnyi bose babasha kugira uruhare mu kubona ibyo bitego cyane iyo rero ni ikipe ya Arsenal yaraye n'ubundi yujuje amanota 53 ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza ku rundi ruhande abarasta bikama